Pameran fotografi ini diajukan untuk memberi peluang kepada para pelajar fotografi meramaikan hasil projek arti mereka selama 5 hingga ke 8 hari bulan Januari. Gambar ni sendiri saya tangkap dekat Hua Chai Fong, dekat area Jalan Petani Street lah. Dia ada satu alih. Lepas tu gambar ni actually behind the story dia itself is actually a porcelain yang dah memang pecah lah, from Mars, cawan and also daripada pinggan. So all of that combine and happen to be this beautiful art picture lah. When I walked into this store, I saw this Chinese landas because I come from the China. Okay. But I born in the north of China. Okay. I have never seen the real Chinese landas. Only see it on the TV. And why I take this picture is because in nowadays full of the technology, nobody preserves our own culture. But over here in Kuala Lumpur, I saw the local Chinese still preserves our culture. So it's really touched me. Okay, gambar ni saya ambil dekat Penang Free School kat Pulau Pinang. Jadi ini merupakan antara sekolah yang terlama ataupun tertua di Malaysia yang dah mula operasi sejak 1816. Jadi ini merupakan satu sekolah menengah yang pertama yang dibuat di Malaysia sebenarnya.